They're shouting.
Europe shall be saved. 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 Jesus! The history books will say, Knihy, ktoré budú písať do našej histórie, in this hour, budú hovoriť o tom, že Jesus became the King of Europe. v tomto čase Ježíš je kráľ Európy. On lift your voice to him. pozvení svoj hlas k nemu. Jesus! Jesus! I feel we need to pray. Verím tomu, že Just begin to take the hand of your neighbor as you chant. sa máme teraz spolu zjednotiť na modlitbách. Môžeš chytiť človeka vedľa teba za ruku. Pray right now from the north to the south. Poďme sa modliť od severa